soños que pola noite me apresan, dos versos envenenados que sangan a miña cabeza. Fuxo de pensamentos que por malos roteiros me levan, que me arrastran nun remuño e me empurran cara as tebras. Síntome sempre tan frágil como as ás das borboleta, augurando un final fatal se as mans de un meniño as apresa. Son ese xunco que treme cando o ar o arrandea, esa copa de vidro que esvara, ollándose esnapizar na pedra. Sei que hei perder o medo e que hei de voar liberta, que no medio da tempestade a sair o arco da vella. Soará o lago dos cisnes con clarins, violíns e trompetas, e así, con esa magistral obra, voltarei a estar experta. Así, acompasarei os tumbos ata que o meu destiño queira. Bueno, a verdade é que non tiñamos falado nada de... pero non quería que parecese un estrezo, aínda risco de repetirme. Esta é a miña forma de agradecervos a vos e a todos a miña presencia neste conectado. Amense abril en 25, alborecendo o pobo coa palabra, confiados na forza que insume o debezo e a esperanza no avance desta nobre causa. Cencenan unha vez máis ao sol da liberdade e baixa medio centro. Das espingardas dos fusís, sellos cravos vermelhos que apuntan irtos ao ceo onde acunchan as estrelas do anelo, berce do asexo e do aledo. Soergue grándola da noite martelada en canción, un beixo pousado na face madrugada, hoxe renovada. Búsula que imanta as gorxas, acompaño irmanado e solidario nunha soa voz. Por fin, escachando os silencios e as mordazas, caeu a fasquía da invernión de Fusca. Unha puxa routado de luz e de paz aventou o nevoeiro agromando nun xardín izado de cravos porque a primavera, por fin, chegou en abril. Moitas gracias. Quen me conta historias do máis cruel e oscuro que ali pasou? Antonio vive nas liñas das mans, cheas de acacias, volcáns e residuos do vertedoiro municipal. Atopar unha boa empresa de reparación que me dese garantías de solucionar esa devastación é utopía. Recorrín a Asociación de Deseucaliptizadores para traballar cóbado a cóbado coas comunidades de montes e poñer en dignidades e inclusión de invasores. É reversible. Os seus residuos xiran alrededor del. A súa falta de enerxía e o motor apágase na súa pel bruñida, cegando, abraiando, porque este derrame, este delirio, é o que fai insoportable o baleiro. E eu, pobre de min, amo os seus adxetivos, amo este preguiceiro entrañable, a este exquisito inútil, encántame o lixo inútil, o desperdicio pecaminoso das palabras, trouxo desde a profundidades e agora exposto ao sol os seus contos. Matárono e non nos dixeron onde, enterraron o seu corpo e desde entón todo é unha tumba en cada tramo do territorio nacional no que seu corpo batallou. Foi ao Alentejo em 2020, creio que foi. Estávamos saindo do Covid. Portanto, na coletânea Raia, Luz ao Espanhol, que eu tenho aí vários livros dessa coletânea. Na altura, uma Câmara Municipal tinha prometido comprá-los, eu encomendei-os e depois eu é que tive que os pagar, que a Câmara não os pagou. Portanto, está ali à vossa disposição. São muitos autores já da Galiza, muitos, alguns das Astúrias, mais tanto do que agora. E o Quique Roxos, por exemplo, estão lá, e foi ela, a Adela e o Quique. Tu não foste, Barito, pois não? Nessa altura não foste. Tu vieste depois ao Porto.
O Benito veio depois ao Porto, quando foi o Armando também, na coletânea, portanto, Abraço de Culturas ou Cultura Sem Fronteiras. Pronto. Mas o Armando, o Benito, interessante, foi na Cultura Sem Fronteiras, que também foi já contigo, não é? Sim, também acompanhando. Bem, portanto, a Adela foi com uma amiga sozinha, foram as duas ao Alentejo, à minha terra. Emocionada ainda. Portanto, ela tem muito para ver. Ben, Graça xa di, máis ou menos adianta o que eu teño por dentro, que eu teño que dizer. Primeiro, moito obrigada. Eso é o primeiro de todo, porque cando alguén faz un esforzo colectivo para a comunidade beneficiase toda e entón cúmprelle facer recoñecimento. Entón, Graça, moito obrigado. Moito obrigado, Lino, por ese traballo. E Armando, que sempre ten o sentido común e sempre está pausado, sempre tranquilo, que tamén nos centra un bocadiño, sobre todo as persoas como a mí, que son un pouco inquietas, digamos. E, escoitando a uns e outros, de repente vemos aquí aquelo de Xoán Verde, vendos así tan pertiño, a Galiza e máis lumiño, son como dois namorados que o río faz, tras afastados, quasi desde o nascimento. Deixalos, pois, namorar, porque o pai, para se casar, lles non dá consentimento. Então, iso está ali em Monsanto, posto nunha... E isso veio-me assim à cabeça e pronto, sem pensar muito mais, é o que deito por diante. Outra coisa, o 25 de abril foi para o mundo no que eu vivia, a Galiza, foi uma explosão de esperança, porque a língua portuguesa para nós, como acaba de dizer Xoán Verde, era a expressão da nossa língua sendo normal de um país. A língua galega, que conseguia ser língua oficial de um país e depois, claro, com uma evolução que matiza as diferenças, não é? Mas aquilo, para nós, Grândola estrenou-se por primeira vez em Santiago de Compostela, não? Em Ourense, e também Lugo reclama, porque em Lugo, as hemerotecas. pero en Lugo está constituída unha asociación que se chama Xosé Afonso no Instituto dos Ollos Grandes, do Noso Señor dos Ollos Grandes, e continúa. Portanto, xa se ve, Benedito era moito amigo meu, coñecía-o desde moito noviña, antes de entrar na universidade, e entón había certa empatía con todo aquilo. A ver, estou-me complicando. Non vou demorar moito máis porque há xente que quere falar, simplesmente que, igual que a Revolución de Abril dos Cravos nos abriu a porta da liberdade, aquelas persoas que corríamos diante da policía no 68, temos esa manía, temos esa teima, e seguimos sendo leonas, seguimos procurando aquela utopía que nunca vamos a alcanzar, mas que nos guía para lá. No mundo inteiro agora há un problema grande, que é un problema ecolóxico, é un problema de ambiente, é un problema de que esgotan os recursos, é un problema de que as nosas rías, que foron vizosas, comenzan a estar dando os sinais de cansancio e de esgotamento. Cousas graves están acontecendo. E no noso, onde nós temos unha casiña que se chama Ira da Xoana, eu pertenzo a unha agrupación ecologista que se chama Adega, non é por acaso que namorei con un adegueiro. Adega é a Asociación para a Defensa Ecolóxica da Galiza, mas há coincidencias. E a beira desa casiña que nós temos na aldea, que é un lugar idílico, onde só se escoita cantar dos pasariños, pois queren por unha industria altamente contaminante que é de matriz portuguesa, e temos que dizer que tamén as asociacións ecologistas portuguesas ven cá explicarnos o que esa industria pode facer.
A miña revolta non é só contra esa industria, é con esa maneira que está sendo a sociedade de utilizar o territorio, que consideran que o territorio é apenas unha superficie onde eles poden colocar non importa o que, para beneficio do sistema capitalista. Disculpadme, mas aquí unha do 68 que corría diante da policía ainda ten esas temas, non é? E tiña esta poesía que eu quero lervos. Nos adoramos a Rosalía todas en Galiza, todas as persoas. E comezo facéndolle unha pequena homenaxe a Rosalía Castro. Non é por acaso que eu levo a miña Rosiña aquí. Quero ser indíxena como a ti, Rosalía, para salvar da morte a floresta, para louvar a terra escarnecida, para cantar dos pasaros ao nacer do día. Quero a vida, quero as flores, quero a liberdade, a generosidade da terra amamantadora. Quero gritar a dor que me das, planeta lar. Quero pousar nos chanzos que outras xentes da Galiza para min puxeran. De grau a de grau, de xabre, de pedra, onde Eladio pousa os seus versos, de subida, de descida entre os socalcos vizosos do ribeiro. Quero estar contigo guardando as montañas do Courel, o Xío, Xublar do Bico do Brelo, Xoán do Vilar, o dos Soutos Máxicos e das Fontes, Paco Ledo, poeta da terra, Gabeas lixeiro polas encostas verdes da Ribeira Sacra, viñais, augas, xistos de cores pretas, partilhados connosco en teus versos. Choro con chelo, súas vaguas do loio alagado das eguías desertas, que goleian andía aínda entre seus versos. Vemos no através das néboas do tempo o flutuar dos orfos cadaleitos perdidos nas aguas selvaxes e tranquilas que cobriran Belesar e súa campiña. As fervenzas do río Vigo mudaran en aguas, electricidade, diñeiro para Fenosa, mas non para noso ben ni para o noso sustento. Fuxiu a luz, marcharan os pescos, cachoeiras do río desapareceran, foron nas serpes de azo alumiar lonxinco as terras. Quero acompañar as bravas mulleres das encrobas, armadas de perigosos guardaxuvas, contra a Guardia Civil das espingardas, mulleres de Castelo de Miño, peito descoberto, choro da ría de Pontevedra, seus lameiros podres, agonizante de tanta merda, que unha maldita celulosa nela deitou por orden dos dictadores, traidores, adoradores de diñeiro, de poder, cegos, símbolo do franquismo vertido en democracia. Queren encher a Galiza de industrias contaminantes e que noso povo siga a producir emigrantes. Eso cantábamos xa nos anos 70. Mulleres, matrias, herdeiras da moura da montaña e das xacias brincallonas que toleian e namoran. Muller que traballa a terra, defenden a Galiza, pé con pé, mau con mau, alma con alma, corazón con corazón, con seus parceiros de seus amores. Bravas mulleres en defensa da terra, Ana, Concha, Marta, Begoña, Plataforma Ulloa, rexas mulleres da mi Ulloa, vaquiñas cuidadas na Granxa Maruxa, mantidas con liño as da Granxa Arqueixal, María Osorio, ternura, fouteza, eixada, aixada e no bico cantar. Sobe as montañas con os cabalos do vento e xermola nos ancares con a sabeduría aprendida da xunta dos bois. Terra nosa, a vedralla, vizosa, gorentosa, traballada, século após século, fora de todo tempo. Un tempo en que os carros cantaban, Manuel, nas encostas e nas chairas, asubíos dos seus seixos, que no río se mollaban. Somos mulleres da Galiza, indíxenas, sofredoras, bravas, teimosas,
loitadoras, inconformistas, coraxosas, que comulgamos con as raíces da terra asoballada. No convés do teu navío velas a solta, daquele barco preto, sinal da escravatura, aínda iremos armar as brancas velas da coraxe. Quero voar levada polo vento, Galiza, do teu alento, libre de muiños asesinos de aves e morcegos que a vista das montañas coutan e setan os regos. Vento da xistra, certeiro, da tradición da vida, traballo e alimento. Tomo partido neste día e nesta noite chea de bruma preta polos direitos da terra, por Galiza sofredora, pola vida, Galiza triunfadora. Bueno, un placer estar aquí, tamén nos vemos xente galega do sur e galega do norte. Entón, nesse sentido, falar un pouco desta obra colectiva, o importante, como os autores. Os autores como queremos expresar un pouco do tiro da obra. Para min, escribir, pois é unha comunión coa natureza, unha comunión co viño de unha comunión coa poesía. Esas tres patas que van formando a miña existencia ali no Ribeiro Beade, pois son as que vou expresando en cada momento que podo. Mas teño que dicir que a poesía ten que ser comprometida. A poesía, nun tempo complexo como que vivimos, no cual acontecen asuntos graves para o noso país, para o noso entorno tamén, é importante que a poesía sea comprometida. O poeta non pode contar simplemente a flor nin o oírte sutil, ten que cantar as cousas que pasan, e dicilas fundamental. Tanto o povo como o galego, segundo o meu punto de vista, expoliado e colonizado desde fai séculos, debe revelarse pacíficamente. Eu sou un pacifista convencido, pero sí coa palabra. A palabra é a forza que utilizaron os grandes pensadores para liberar países como a India. Esos pensadores utilizaban simplemente a palabra. A palabra ten un peso específico, ten masa, e cando se utiliza a palabra podemos mover moitas das cousas que nos fan sufrir. Máis grande. Boas tardes a todos. Eu non tiña preparado nada, pero sí que quero agradecer estar en esta coletánea. Cando Grasa me convidou, pois pensei porque pensei que non iba a estar preparada. E falei con Avelino, e Avelino dixo que escribir. Você pensa que se unimos pontes a través das palabras, das fotografías, incluso un dibuixinho no chan, e falamos de paz, falamos de liberdade, e falamos de querernos, porque creo que o mundo o que necesita é eso, que nos queramos, nada máis. Non vou ler ninguna das miñas poesías, porque eu penso que cada un de nós ten que ter ese libro. E pouquinho a pouco, cada día, pois, e disfrutando, que é importante, non? Que disfrutemos de que todos nos fagan. Bueno, de Grasa, amiguiño, que fale, porque eu ainda non dixen que fago aquí. Eu só quero dicir que para min é un orgullo estar aquí onde a todos vos, os da coral, os do acordeón, os poetas, os escritores
Dicía, cando presentei a miña última novela, dicía que para mí o verdadeiro sentido de escribir a novela e presentala era atopar a todos os amigos que viñan e que ao mellor facía moito tempo que non veía, non? Este é un acto que me leva ao mesmo. Para min estar con Graxa Amiguinho é un luxo. E cando non é en Porto, é no Alentexo, cando non é no Alentexo, é na Sociedade Cultural Albor. Pero o feito de estar xuntos con Xosé Manuel do Castro, con cada un de vós, é que eu non podo pararme a decir de cada un de vós. Pero isto tamén é o que hermana a poesía, non? Hai pouco, Marina, nun programa dela, preguntoulle a definición de poesía de cada un dos que participaban nese documental, e cada un daba a súa idea de poesía. E todas e cada unha das ideas e definicións de poesía de cada un eran absolutamente diferentes. Para cada un, a poesía era unha cousa diferente. Agora acabamos de escoitar a Adela e acabamos de escoitar a Eladio, que para eles a poesía é un arma cargada de futuro, como dicía un grandísimo poeta do País Vasco. Quero dicir, todos sabemos o que é a poesía. Todos sabemos o que é a poesía. E todos sabemos sentir a poesía. E sexa a poesía de Adela, ou sexa a poesía de Graxa, ou sexa a poesía de Marina, é poesía. Eu, de todas as definicións de poesía que hai, conozco de feito no meu libro, estrenei o libro coa definición de poesía de Juan Ramón Jiménez, pero a definición de poesía que máis sondo me chegou foi a definición de poesía de León Felipe, na que di que despois de quitarlle a rima, despois de quitarlle a cadencia, despois de quitarlle as palabras, despois de quitarlle os caireles, como di, os caireles da rima, despois de quitarlle o sentido mesmo, o que queda é a poesía. Por tanto, non teño nada que decir, porque vós sondes poesía. E nada máis. Boas tardes a todos e todas. Estou encantada de participar na presentación desta coletánea, nesta ponte cultural e afectiva entre Portugal e España, de lembrar aquel glorioso 25 de abril do 1974, un inesquecible día, un sempre abril que supuxo un antes e un despois, un rexurdir nas vidas do noso querido país irmán. Feliz de formar parte deste entrañable acto e aquí nesta magnífica Sociedade Cultural Albor do meu querido barrio do Couto, que con tanto ímpeto e con tanto entusiasmo impulsa a cultura e a arte. E agora vou ler unha poesía que titulei 25 de abril. Inesquecible, eterno 25 de abril, memorable data que desadormece conciencias, que acende luces de reflexión nas almas, glorioso día daquela lonxana primavera que no auxe do seu esplendor a vida renacía. Inmortal abril no que Portugal rescataba a súa voz, que rompendo un longo silencio tamén resurdía, que irmandado, aglutinando seus bríos, con benigna mirada, emprendía unha loita alumeada pola paz, repudiando o rencor, tornando en sutileza de flores estrondos de ira, unha marcha impregnada por recendio de caraveis, de vermellos caraveis da cor do seu sangue, dunha enardecida sangue que percorre súas veas, que nos corazóns dun confraternizado povo luso latexa, de aguerridos homens, de valerosas mulleres, que enmudecen seus fusís, que declinan violencia, que as súas inquedanzas demandan respostas,
culminación de acordos no poder das verbas. Soñan reconquistar unha liberdade que sinten roubada, salvar unha dignidade que unha opresión mancillou. 25 de abril, aleccionador, modelo, patrón, pauta dunha revolución que entoa himnos de concordia, alumeando a luz da benevolencia seu ardiente clamor. Está terminada esta parte. Quero pedir-vos um favor, que façamos um aplauso a um acordeonista que já participou de uma coletânea nossa. Não sei se foi só uma, foi, José? Foi só uma. Pois. Agora nesta não participou, mas tem participado com a sua atividade, com a sua bondade de nos acompanhar onde quer que nós vamos. Portanto, José Manuel do Castro tem todo o merecimento e queremos agradecer-lhe com uma salva de palmas. Vamos então ouvir novamente os nossos queridos acordeonistas. mayor participado en la producción, no sé.
encontro e vamos ter o prazer de ouvir o coral alemão. A lua vai polo aire, o sol pola carreteira. A lua vai polo aire, o sol pola carreteira. meu cariño polo teu suspira na noite inteira. Meu cariño polo teu suspira na noite inteira. Si vas a Lariz polo Cumía, verás da bodega no fondo do bar, no fondo do bar da Rabela. Que non hai no mundo, que non hai no mundo terriña como ela. Que non hai no mundo, que non hai no mundo terriña como ela. Tres cosas en Ourense, Que as envidia o mundo inteiro. tres cosas hai en Ourense, Que as envidia o mundo inteiro. Rezo mozos de das mozas e bombillo do Ribeiro. Rezo mozos de das mozas e bombillo do Ribeiro. Si vas a Lariz polo Cumía, verás da bodega no fondo do bar, no fondo do bar da Rabela. Que non hai no mundo, que non hai no mundo terriña como ela. Que non hai no mundo, que non hai no mundo terriña como ela. Na tua porta, meniña, Menina na tua porta. na tua porta, meniña, Menina na tua porta. na tua porta, meniña, calquera carro dá volta. Na tua porta, meniña, calquera carro dá volta. Si vas a Lariz polo Cumía, verás da bodega no fondo do bar, no fondo do bar da Rabela. Que non hai no mundo, que non hai no mundo terriña como ela. Que non hai no mundo, que non hai no mundo terriña como ela. Quiero ser marinero de un barco de velas blancas, llevar
querido público, vais a producir unha efeméride moi importante. Seguidamente, a Coral de Albor vai facer unha versión do himno ás letras galegas da nosa querida amiga Marina Sánchez, a musa. Del norte al sur, decidió darnos las guerras, a inventarnos las letras apochadas no baúl. Van presas, van liberadas, van ardentes y amarradas, o sentimiento febril.
coral Albor. De facto, são vozes maravilhosas, lindas, bem timbradas, afinadinhas. Era um prazer poder cantar convosco. Um prazer, um prazer. E agora peço-vos dois minutinhos apenas, para ouvirem a mensagem que vos trazemos. Porque todos podem juntar-se a nós, de uma forma ou de outra. Se não é escrevendo, é desenhando, pintando, cantando. Todos podemos formar, de facto, um buquê muito bonito de flores. E agradeço, então, prestem atenção ao pequenino vídeo que vai passar. Presidente. Precisa seguramente sempre de 3 meses para ser organizada. As férias, portanto, estão à porta, vamos tranquilizar o nosso verão. Em setembro, quando aparecerem as primeiras chuvinhas a indicarem que o outono está próximo, quem se quiser juntar a nós, teremos imenso gosto. Portanto, para fazermos este caminho juntos. Foi o nosso Avelino que sugeriu o tema e eu achei super interessante, porque eu primeiro tinha limitado o tema apenas ao caminho de Santiago, porque a Galiza é um marco na história do cristianismo com o caminho de Santiago. Vem gente de todo o mundo percorrer este caminho à procura de qualquer coisa que lhe faz falta. Qualquer lacuna, qualquer desejo, qualquer sonho que tem na vida e procuram nesse caminho. Todos podemos fazer de uma forma ou de outra, muitas vezes até sem sair de casa. Porque através das palavras nós podemos criar um caminho infinito. Um caminho enorme, tão grande como da terra ao céu. E, portanto, transformar esse caminho em paz, em felicidade, em amor, em tranquilidade e pedindo a Deus que nos dê saúde e esperança para mantermos viva a nossa atividade. Portanto, fica o convite feito. Vamos terminar com a nossa grande Vila Morena e pedimos à nossa Maria Teresa Lopes a gentileza de vir aqui ao pé de nós para lhe agradecermos uma vez mais estes momentos magníficos que aqui vivemos. Foram 2 horas encantadoras e valem por muitas horas de vida. Muito obrigada. Gracias a todos por estar aquí.
disfrutar, para charlar, para rir, para bailar, para cantar, para todo lo que querades, vale? Gracias a todos, gracias a Coral, gracias Marina, gracias a todos, e o que vos dixen antes, hai que tedes unha porta aberta, a Sociedade Cultural Labor e a vosa casa tamén. Moitas gracias. Obrigada por vossa atenção. Muito obrigada.